Iskrivljena priča. Bila je jedna djevojčica koja se zvala Žuta kapica. Ne, Crvenkapica. Ah da, Crvenkapica. Mama ju je pozvala i rekla ju: slušaj, Zelenkapice. Ne, Crvenkapica. Ah da, Crvenkapice. Pođi do tetke i odnesi joj ovu koru od krompira. Ne, idi baki i odnesi ovu pogač. Djevojčica otišla u šumu i srela žirafu. Ma kakva žirafa, bio je vuk. A vuk ju je zapitao: koliko je 6 puta 8? Nije istina, vuk je zapitao kuda ideš. Imaš pravo. A Crna kapica je rekla: Ma kakva zbrka, bila je Crvenkapica. Crvena, crvena. da, i odgovorila je: idem na pijacu kupiti umak od paradajza. Ni govora. Idem bake, ali sam zalutala. Tako je. A konj je rekao: Ma kakav konj, bio je vuk. naravno. I rekao je ovako: idi tramvajem broj 75, siđi na glavnom trgu, skreni desno, naći ćeš 3 stepence, pokupi novčić i kupi žvaku. Ti, djede, uopšte ne znaš pričati priču, ali to sa žvakom ti je dobra ideja. Dobra je, evo ti novca. I djed je opet stao čitati novine. Čiča, miča, gotova je priča. Lajkujte video, kliknite zvonce za notifikacije, subscribeujte se na naš YouTube kanal, pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj video. Ćao drugari!